Start je ispravan, pazite na stazu broj 5, tu je Kirani James iz Grenade, do njega u stazi broj 6, Isaac McWelle, odlično je povukao prvih 100 metara tamo, McWelle već je dostigao Kiranija Jamesa, ali čekamo odgovor, dolazak tu na 200 metara i strašno trči McWelle je fantastično istrčao ovih prvih 200 metara i krećemo sada u posljednji zavoj, ova utrka na 400 metara, da vidimo imali Kirani James odgovor. McWelle se strašno potrošio u prvih 250 metara, ide ponovo do njega i Kirani James, McWelle nema za sada odgovor, Kirani James, staza broj 5 je pobjednik i novi rekord mitinga. Neslužbeno vrijeme 44:49. Do sada Jill Roberts 44:94 2018. A mi imamo novi rekord mitinga u Zagrebu. Podsjetit ću vas da je jučer Ryan Krause